Bubukasan mo na si game mo. Ibig sabihin yun eh, nagla-live na ni. Kaya mas maging pag nakamit ka na ni. Ayan na oh. Or kahit mag-LS ka lang. Yan, pinagano yan, naka-screen ano na yan. Live na yan, screen live. Mobile Legends. O, halimbawa mo, Mobile Legends. Oh, talaga? Oo. Or mag-silent LS ka lang, hayaan mo lang siya dyan. Like ka na eh. Madali man yan. Di, ang kailangan mo kasi mamit na si Watch R. May magpitik lang yan dyan, maglaog na sarong Minuto. mga 1 minute. At least iko na yan point something minutes. Ah, talaga? Oh, 0.16, point. Pwede man. Laking tulong lang yan. Sipagin mo na yan dahil labing pandemic. Oo, talaga. Thank you sa Thank you po. Thank you. Dragon fruit related. Tapos, igo pang saro. Dapat ka.